Obutubari 530 n'amarobo omutwaro gumwe 15 nibyo byakwatwa n'abashuubuzi aba kandi ngu tebikwikirizibwa kuba nibikoresibwa mu kujuba ebyenyanja. Okurugerera hari Meja Kenneth Katwesije orikujunanizibwa aha nshonga egi yahamya amakuru aga ko nikwo abashuubuzi aba bakwatwa. Twashanga baguza obutimba obutashikire, twabasa kukwata obutimba oburikuhika omutwaro gumwe n'amarobo agarukuhika nk'omutwaro gumwe n'ekicweka. Mu operation yetu twabasa no kukwata abantu babiri bakama b'amaduuka. Kishangirwe ngu Enjuba mu district ya Kasese erimu nekyendera ahabwe ebikwekweto ebirimu nebikorwa. If these nets are let to go into the waters and set into the waters, it means that within a day at a single setting they can cover the whole surface area of the lake, which is a serious detriment to the lake ecosystem. Kasese embeera eyokujuba kubi eriyo nekyendera ahabo kugira ngu hati operation zetu tuzongeremu amaani aha miizi omu nguuto. Nikyo rukureebana hati turiyo nitukuratira abarikuguza obutimba obutashikire. Obwa hati abakwasirwe bakuumirwa ha polisi ya Kasese Central Police Station obw'okucondoza kuri kugenda omu maisho. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.